Bakunzi b'ikipe ya APR mbanje kubasuhuzaho muri hirya no hino mu gihugu. Ikipe ya APR ishobora kuba igiye kuzana abanyamahanga ku ikubitiro reka Lisa Milton rutahizamu umuganda ukina mu ikipe ya Vipers ashobora kuba agiye kuza gukina mu ikipe ya APR. Ndizera ko abakunzi b'ikipe ya APR bari mu bicu, dore ko umwaka ushize Rayon Sports yabagoye ku buryo batwaye n'igikombe cy'amahoro kubera diferanse y'abanyamahanga. Ikipe ya APR bivugwa ko ishobora kugihemba urutahizamu asanga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko rero Kiyovu Sport ni abanyamahanga beza, APR nuko ndetse na Rayon Sport sezitaha hazacu uwambaye kabisa.